حسب روایت اس مشاعرے کو بھی اپنے روح رواں صاحب صدر کی جانب سے اختتامیہ کی اجازت مطلوب ہے. میں بسط خلوص و احترام صدر مجلس ڈاکٹر سمیر صدیقی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ باقاعدہ اس مشاعرے کا اختتامیہ پڑھے، اور ساتھ میں یہ التماس بھی کرتا ہوں کہ ہدیتاً ہمیں اپنے کلام سے بھی نوازے. اس شعر کے ساتھ میں انہیں دعوت دوں گا کہ نگاہ بلند سخن دل نواں جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواں جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. آپ سب کی بھرپور تعلیموں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ ذیشان صاحب نے بھی مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں شعر و شاعری کے بارے میں کچھ اپنے معروضات پیش کروں، لیکن مجھے لگتا ہے چونکہ اس جو محفل کا مجلس کا مطلع ہی باندھا گیا ہے وہ رندوں کے عنوان سے باندھا گیا ہے، تو رندوں کی جو نازک طبیعتیں ہیں ان پر یہ تقاریر اور یہ ڈائیڈیٹک سپیچز جو سرمنز ہوتے ہیں وہ بار گراں گزرتے ہیں. اور ویسے بھی شیخ جی کی کافی ہجو ہوئی ہے یہاں پر، تو اس آفت سے بچتے ہوئے میں سیدھا اپنے چند اشعار پہ ہی آتا ہوں. لیکن یہ بات کہ جہاں پر مولویوں کو یا جو ہمارے مذہبی رہنما ہوتے ہیں ان کو لے کر کے جو ہے مذہب کی بھی ہجو ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ خاص کر میں اپنے اسلام کی جو بات کروں گا، وی ڈونٹ ہیو سائنوڈس لائک کہ جہاں پر جو ہے سینٹ ہوڈ چند پادری مل کر کے کسی پر سینٹ ہوڈ کو کنفر کر دے یا کسی کو جو ہے کچھ کا کچھ بنا دے. ہمارا جو اساسی دستور ہے قرآن مجید مطالبہ کرتا ہے کہ ہر ایک بندہ شاعر ہو. شاعر میں بڑا دعویٰ کر گیا، لیکن میں کہوں گا قرآن مجید چاہتا ہے کہ ہر ایک بندہ شاعر ہو، کیونکہ قرآن اکثر بار بار کہتا ہے افلا تشعرون، کیا تم لوگوں میں شعور نہیں؟ قلیلا ما تشعرون، تم بہت سارے لوگوں میں سے بہت سارے کم لوگوں میں شعور ہے. اور شعور شاعریت، شعور شعر شاعریت، اور شعر جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، آپ جانتے ہیں، مجھے آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کرنا، بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ شعر جو ہے وہ بال کو کہتے ہیں، مست والش شعر والن. اور شعر جو ہوتا ہے وہ ایسی باریک بات ہوتی ہے جو انسان کے بال سے بھی زیادہ باریک ہو، اور شاعر اس کو کہتے ہیں یس مست وال خود کی زوج حساسیت وطلعیت کی تش شاعر دپان، اس کو شاعر کہتے ہیں. اور شعور وہ آگہی ہے، اور شعور چھو سو واتنیت، شعور چھو سا رسائی، یہ وہ ریچ ہے کہ آپ وہاں تک پہنچے جہاں پر جو ہے ایک باریک بینی کی ضرورت ہوتی ہے. خدا چاہتا ہے افلا تشعرون کہہ کے کہ ہم سب اپنے آپ میں وہ باریک بینی پیدا کرے جہاں پر ظاہر سے ہٹ کر کے الذین یؤمنون بالغیب، ہم غیب کی دنیا کی بھی سیر کریں. تو یہ سب کہتے ہوئے جو ہے آج کے حالات کے مطابق میں اردو میں لکھتا نہیں زیادہ، میں کشمیری میں لکھتا ہوں، مگر تہد یہ وچھت یا گو میں انفیریورٹی کمپلیکس کہ مے پز اردوس مز کیا ون ایسا کمتری گو، تو پھر بھی ات دپان کشیر پہ بور والن سی تھک دن. مجھے بور تلمت کیا مگر کم تام دل بور والن سی تھک دپن ون چلو بت کر پریٹینڈ کہ ایز اف مجھے بور تلمت. تو میں نے الجزیرہ پر ایک جو کچھ ویژولز دیکھے تھے غزہ میں یا غالباً لبنان میں حالیہ دنوں میں جو بمباری ہوئی تھی
एक छोटे बच्चे के जूते मलबे में थे, छोटे बच्चे के जूते मलबे में पड़े थे, एंड देयर वर ब्लड स्टेन्स ऑन दोज शूज। उन जूतों पर, छोटे से जूते का एक जोड़ा था, उस पर जो है खून के धब्बे लगे हुए थे। तो मेरे नहाखाने जो है जमीन में कुछ इस तरीके से कुछ हलचल हुई और मैंने लिखा, जमीन पे पड़े खून में लथपथ ये जूते, जमीन पे पड़े खून में लथपथ ये जूते, दर्द की सरापा शिकायत ये जूते। जमीन पे पड़े खून में लथपथ ये जूते, दर्द की सरापा शिकायत ये जूते, ऐ अर्ज़े मुकद्दस के मजलूम बेटे, तेरे खून की रंगी हिकायत ये जूते। अर्ज़े मुकद्दस के मजलूम बेटे, तेरे खून की रंगी हिकायत ये जूते। वो खबरें जिन्हें नश्र करना जुर्म है, वो खबरें जिन्हें नश्र करना जुर्म है, करे हैं उन्हीं की रवायत ये जूते। कितना भी आप छुपाओगे, हाउ मच मीडिया गैग, जितना भी आप छुपाने की कोशिश करोगे, वो खबरें जिन्हें नश्र करना जुर्म है, करे हैं उन्हीं की हिकायत ये जूते। ऐ अक़वाम आलम के रोशन ज़मीरों, ऐ अक़वाम आलम के रोशन ज़मीरों, तलब कर रहे हैं हिमायत ये जूते। अक़वाम आलम के रोशन ज़मीरों, तलब कर रहे हैं हिमायत ये जूते। कोई जाके शेख हरम से ये कह दे, कोई जाके शेख हरम से ये कह दे, तुम्हें कह रहे हैं बेगैरत ये जूते। कोई जाके शेख हरम से ये कह दे, तुम्हें कह रहे हैं बेगैरत ये जूते। बिलाखिर सितमगर के सर पे पड़ेंगे, बिलाखिर सितमगर के सर पे पड़ेंगे, करेंगे जो एक दिन बगावत ये जूते, करेंगे जो एक दिन बगावत ये जूते। ये डॉलर की कीमत ही क्या जो खरीदे, ये डॉलर की कीमत ही क्या जो खरीदे, लहू से रंगे बेश कीमत ये जूते, लहू से रंगे बेश कीमत ये जूते। है मबहम समीर, है मबहम समीर मुद्दआ गर सुखन का, है मबहम समीर मुद्दआ गर सुखन का, बताएंगे खुद अपनी गायत ये जूते, बताएंगे खुद अपनी गायत ये जूते। और दो कश्मीरी गजलें, एक तरही समझ लीजिए। ये दरअसल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है एक नातिया कलाम है, दरदिल चुकर्द मंजिल जानाने मां मोहम्मद। तो ये जो दरदिल चुकर्द मंजिल है, इसी को जो है इसी को जो है इसी का ख्याल रखा गया है इसमें। तो कशीर पूछ गजल, खामोश पर बतन पेट बरबत वजा में दरदिल, खामोश पर बतन पेट बरबत वजा में दरदिल, छम दर्द नई में नालान दरदिल चुकर्द मंजिल। रोई छुम गुलाब तेन सुम सुम्बुल नुमा छुम वैतस, रोई छुम गुलाब तेन सुम सुम्बुल नुमा छुम वैतस, तेन सुम सु अख तबस्सुम छुम वैसे हुन में हासिल, तेन सुम सु अख तबस्सुम छुम वैसे हुन में हासिल। मुश्के खुतन छु तेन सुन मुश्के खुतन सु तेन सुन प्रेरा छु पथ वनन मंज, मुश्के खुतन सु तेन सुन प्रेरा छु पथ वनन मंज। हरसू सबा मुअत्तर बावत करिन छु मुश्किल, हरसू सबा मुअत्तर बावत करिन छु मुश्किल। शायद यमो वतो किन पुक मुछ म्योन दिलबर, गस्ते ख्याल थोन ये का नाई खसे पथ वनन गछे। शायद यमो मेछ त्रेन कुल जोचन हुन नाव हेतमुजिम जंगलस मज छ आसन, दिवदर बे छु जम अकिस कुलिस दपन बेगो रयो। शायद मुश्के खुतन सु तेन सुन प्रेरा छु पथ वनन मज, हरसू सबा मुअत्तर बावत करिन छु मुश्किल। शायद यमो वतो किन पुक मुछ म्योन दिलबर, गमाज अस्सिरस छुम दिवदर जमतरयो। संगरन तेरित अपोरी, संगरन तेरित अपोरी माशोक वन बदिमहाई, संगरन तेरित अपोरी माशोक वन बदिमहाई। ताशोक साविनी कर यम ठर बना छहयो, ताशोक साविनी कर यम ठर बना छहयो। और ये शायद निशान साहब बतौर खास
Öney çu zan sarık zal. Zal yani ağabey. Öney ayın. Öney çu zan sarık zal. Atmaz akız çu nirmal. Öney çu zan sarık zal. Atmaz akız çu nirmal. Kuni rast kasratasmaz. Öney çu khatte fasıl. Kuni rast kasratasmaz. Öney çu khatte fasıl. Yus rayı kasratasmaz. Batoli kazmagi zat tuhinde khadır. Yus rayı kasratasmaz. Meşrif nigarısın roy. Yus rayı kasratasmaz. Meşrif nigarısın roy. Laçbad kitabı peritan tavpat ki rozi jogel. Yus rayı kasratasmaz. Meşrif nigarısın roy. Laçbad kitabı peritan tavpat ki rozi jogel. Dal winch obriti çay, hoki ay yor kundray. Dal winch obriti çay, hoki ay yor kundray. Pan hasç pan hoki çay, pan has kunu içmayıl. Bakı çoray nigas. Bakı çoray nigar suy os asi olsun. Bakı çoray nigar suy os asi olsun. Suy ost rozi baki tabancu mehri kamil. Az nuri khod me dim gah. Gash. Az nuri khod me dim gah. Nabud kar sivallah. Az nuri khod me dim gah. Nabud kar sivallah. Muztar semiri chani branduk chupron sayıl. Muztar semiri chani branduk chupron sayıl. تو چونکہ مائی خانچ وس کت مے یہ ٲخری ذیشان صٲب مے کلام بوزمت بہ پڑھ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ تہٕ تمام خاک نشین رندن ہند نظر بیٚیہِ پننس نظامت أکِس فریض انجام چھِ دِوان چونکہ اکہِ اعتبار ٲسۍ ساقی یِمے یِم وُنیُک تامتھ یہِ ہسا امیُک انتظام کران ٲسۍ ییٚلہِ نہٕ ساقی تیٚلہِ گژھن مائی خان کھٲٹِس تل ییٚلہِ نہٕ ساقی تیٚلہِ گژھن مائی خان کھٲٹِس تل جامو ساگر بیٚیہِ گژھن پیمان کھٲٹِس ییٚلہِ نہٕ ساقی تیٚلہِ گژھن مائی خان کھٲٹِس تل جامو ساگر بیٚیہِ گژھن پیمان کھٲٹِس تل مس بہارن منٛز مےٚ سۭتۍ از نایہِ فرقت گٔے مس بہارن مز مے سۭتۍ از نارِ فرقت گٔے ہی تو سنبل نرگسے مستان کھٲٹِس ہی تو سنبل نرگسے مستان کھٲٹِس تر موٚت سُہ منصوٗر دارٕ وولُکھ نار زولُکھ گوٚو موٚت سُہ منصوٗر دارٕ وولُکھ نار زولُکھ گوٚو ان پٔرِتھ با ہمتے مردان کھٲٹِس تر ان پٔرِتھ با ہمتے مردان کھٲٹِس تر شکریہ کو گمانا چھوئی ژے شمہو چھُس دزان تنہا کو گمانا چھوئی ژے شمہو چھُس دزان تنہا کر نظر گٲمِتۍ چھِما پروان کھٲٹِس کو گمانا چھوئی ژے شمہو چھُس دزان تنہا کر نظر گٲمِتۍ چھِما پروان کھٲٹِس تر تورکی پٲٹھۍ سوٗر اکثر تس گژھان جگرس تورکی پٲٹھۍ سوٗر تس اکثر گژھان جگرس جلوٕ دِتھ یس چھُے کران جانان کھٲٹِس دِل نگارس سۭتۍ لگُن چھا شُرۍ کتھا آسان دِل نگارس سۭتۍ لگُن چھا شُرۍ کتھا آسان چھُے کران یارن تسُند یاران کھٲٹِس چھُے کران یارن تسُند یاران کھٲٹِس تر واز خانن پٔرۍ زبٲنی قصہٕ پیٖرِس پٮ۪ٹھ واز خانن پٔرۍ زبٲنی قصہٕ پیٖرِس پٮ۪ٹھ اتہِ گژھان یِم قصہٕ تۄہہِ افسانہٕ کھٲٹِس واز خانن پٔرۍ زبٲنی قصہٕ پیٖرِس پٮ۪ٹھ اتہِ گژھان یِم قصہٕ تۄہہِ افسانہٕ کھٲٹِس تر مطربا بزمہِ طربس منٛز والین وول
مطربہ کوچک سے کھالا ساز سے یمشار مطربہ کوچک سے کھالا ساز سے یمشار سوز میونی ین کری سامان کھاکس مطربہ کوچک سے کھالا ساز سے یمشار سوز میونی ین کری سامان کھاکس تر بس گمان ژوگ چھت کر آفتابس نش بس گمان ژوگ چھت کر آفتابس نش یم گچھی وصلک مولل ارمان کھاکس یم گچھی وصلک مولل ارمان کھاکس سر وچ پنن ہستی ژ مز ٲنس بسر مستی وچ پنن ہستی ژ مز ٲنس بسر مستی گٲڑۍ حق کرتن امی انمان کھٲلِس گٲڑۍ حق کرتن امی انمان کھٲلِس تر چھن مویا شوقٕچ تہِ کُنہِ چھن مویا شوقٕچ تہِ کُنہِ ییٚمہِ شہرٕ کٮ۪ن لوٗکن چھن مویا شوقٕچ تہِ کُنہِ ییٚمہِ شہرٕ کٮ۪ن لوٗکن نالہٕ دیٖدی وۄتھ کرُن وٲران کھٲلِس چھن مویا شوقٕچ تہِ کُنہِ ییٚمہِ شہرٕ کٮ۪ن لوٗکن نالہٕ دیٖدی وۄتھ کرُن وٲران کھٲلِس تر وَتھ سمیٖرو تراو انیر تٔلۍ چھاو کُنٮ۪ر بھرپوٗر وَتھ سمیٖرو تراو انیر تٔلۍ چھاو کُنٮ۪ر بھرپوٗر اتھ مگر چھُے تیٚلہِ گژھُن گۄڈٕ پانہٕ کھٲلِس اتھ مگر چھُے تیٚلہِ گژھُن گۄڈٕ پانہٕ کھٲلِس تر وما علینا الا البلاغ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِ ییٚتھنس یہِ ہسا یہِ تہٕ یِم یِمو بوزنو نہٕ پنُن کلام شاید کِنہٕ یِم چھِنہٕ اچھا یِم ٲسۍ صرف ناظریٖن پٮ۪ٹھ تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرنو بہٕ کَرٕ دعا کہِ خۄدا تعالیٰ کٔرِنۍ تُہنٛدِس قلمس منٛز زور عطا تُہنٛدِس سۄکھنس منٛز کٔرِنۍ تٲثیٖر عطا تہٕ یہِ کینٛژھا أسۍ وَنو تہِ گوٚژھ دِلہٕ پٮ۪ٹھٕے وۄتھُن تہٕ دِلس پٮ۪ٹھٕے پیوٚن پرور بہٕ کَرٕ اکھ دعا تُہۍ منٛز چھِ أڑۍ لۄکٕٹۍ وٲنٛسہِ اولاد زٲنِتھ بہٕ کَرٕ تۄہہِ دعا تہِ تہٕ کانٛہہ سمجھِ بد دعا تہِ پننہِ خٲطرٕ تہٕ سمجھ تِم اللہ تعالیٰ مۄکلٲیِن اسہِ سارنٕے بناوٹ تصوُر اتھ کٔرِنۍ برباد تِم قلم نِیِن اتھ منٛز ؤسۍ پیٚیِن تِم قلم پھٕٹن تِہنٛز زٮ۪و گٔژھِنۍ چاک یتھ قلمس نہٕ دِلس سۭتۍ واٹھ آسہِ پروردگار عالمیٖن دِیِن تُہنٛدٮ۪ن قلمن تُہنٛدٮ۪ن دِلن سۭتۍ ربط تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یہِ تُہُنٛد مُشٲعرٕ سون یہِ سَمُن بِہُن ییٚتھنس یہِ کٔرِنۍ کٲنٛسہِ ہُنٛد تہِ کانٛہہ حرفا کٲنٛسہِ ہٕنٛز تہِ کانٛہہ رِنٛگیا کٲنٛسہِ ہٕنٛز تہِ کانٛہہ مٔستیا کٲنٛسہِ ہٕنٛز تہِ کانٛہہ آلوا پروردگار کٔرِنۍ پننہِ بارگاہہِ منٛز قبوٗل والسلام علیکم ورحمتہ اللہ